tugita kaunti-ini ya Tharaka Nithi mubunge wekuru kaunti-ini unolotete bamwe batongeria kaunti-ini wakiwa ibo bawita kuthurania ikundi bia ekuru na antu babethi bakawa bategunikite na kigina kia GAF na shokete wakwina bangi bawichiethia weki mitandao na kuoneka bakirita ntumiri chiorongo akiwa yonthe mibango ya areani bawe umuthukiria nindi noritia siasa kurumira witi na mbere na kurekana nwethira kiritaira ngwe akaribara bamuringire kura ya burato utarire mwandiki wetu wa Ndeto Paul Wakabithi. 8,000 cia kugura mburi cinge cieria kenda bongera wira yora bakutembega. Iyi mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngua Mwindu urakiriri kundi mwanya muthenya guhemthirira kumanyagagiria cheki kuma kirikigena kia GAF na menereti hanene rwaria rwithiritwe ruri mutandaoni wa Kagita ati kuri mbeca na cia ukobithanagia baba ukinya nkuri na barabara nie Mheshimiwa atwitire giciri December atwira ati gakinya chuka mtu ena kiongo kiega ni arendu kiao mtu ere bagina ntundira ba maitu ni arendu kiao na yete ni kunyiranda ciao ikabanga kuthugira Mheshimiwa rietwa giciri bakarutha micema ni agiciri ontuko Mheshimiwa Susan ni ejete in fact bamwe mtogo kwera na baba dete mitandao ni kuandika manto so ngo muri no kobithania mbia so muri na ni ngo ganko bambia boge kobora ni na maroni ni ngo kobambia na maroni ile ngombo kobithia bange hiyo ni uongo mtupu. Sisi watukopeshi tutietagi kundi mbesa kirihiro aria rwagiciaca rwarwani iguru ria gukengeta pendesi are tumbe ngakengeta angarotha thagaire kango kwiciare tumbe kare gukengeta ata twankengetira ntobaye bone ndakengeta ajuthie tabua ndakengeta bara batagura nkibeta ndakengeta twana tome brother tutakara bwega ndakengeta mwana mukoro mwatathi cukuru to matumbe ndaumene ndakengeta kango Young Stars Youth ndabatiga na mbeca uci after banking ndakengeta mbogonie ga matondo ndabatiga na mbia cia mbori ndakengeta Kithanga Elevation Women Group ndabatiga na mbia cia kugura mbori ndithingengete kamuteria ngengete kware ndiete potirona kanyamo tuma kaire mbamberie kaire ngekengetaga the next 2 weeks tuthiete ara marima gwakire kuruba bauragirwo ara marima tukubakira marepunge waketirasi brona burunge wakete market center cia ntobathoko ringi Susan akimeneria baraba kuga ati aremerete rutere rumwe barabangi bakithinaga bamuro tambo mele ku antitethia ntu bamwe ndo mandite Kithanga limba nenkere mbecha ndikanomba nenkere mbecha na kiumege twakurukira kira kingi ngambiria kaire karingani mbegwe so wara nasema ntawasaidia turige kundi bia nara kiarida tulide bia nkonga turenge tware nkonga turete tangi turenge tware kanwande turete tangi turenge tware robate turete mbesa turenge tokabua turete mbesa kila mari tunaingia na barigo gwende inkomento baingie tibyo bokugi ngiti kuma nabi iruma na nto baba kwenda kumbikira nkoro ndoku mbodhora waambie nitakuja mpaka washangae tokwe togororo gamba ngome litokwetagia nkenda maga chuka litokwetagia nkenda maga ikagitani waku Susan atariritie murugo aboto kodini mbenda gukura so nonkinye ndike human rep na gikathira tukona tiki kuringwa muno kigite ntiko na gikara muno na kiariga wakanto akabaye pensa bino wandesirie tekino mpe mwekoro ngero mwaka kainya nyunga dianga ga upambana na ntoarume sasa wa ndio tunkuona tanko ya kainya la chia kengeta nuke kekeke uga ngavana ni nani yobo kuwe no bravo ke bokenda poruga ngavana ni mama poruga ngavana ni Suzani poruga ngavana moko wenjaga bravo ke warira ikundi nkurukia mugwanja bombite kugunikana kiine kia GAF muthenya guhemthi kiro ikundi gia Kathangani bakiwatira cheki ya ngiri 108 ikundi kia Wendani wanabo bakiwatira wataino Karoma Youth Self Help Group bakiwatira cheki ya ngiri 238 Kango nabo bakiwata watainu Mbogoni Ngoti Traders bakiwatira cheki ya ngiri 108 Gakoro kuma Bwakayuki bakiwatira cheki ya ngiri 238 enkiripotera Oru TV mbita Paul Wakabithi.